Omboni wa Salt Media ngolunaku olwaleero tuli munamutumba era eiwanga lya Kyabazinga nga tuli kujja kweyako kuna abantu nenda kuidukiza nti ebula yenaku lulala ibiri tutuuke kulunaku lwene mu kisayi kya Kyabazinga ebugembe yatubitira abantu bali kwesonga nti nga binamwenda tujjavaayo tube mu maiso ga Katonda twebaze Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ekisookera ddala twebaze Katonda atumalizaawo ndi twabita mu covid school fees tumufunye tujja kuyeyo kuna abantu ab'endawulo aye ndi kutegeeza nti tuli munamutumba Namutumba district tujja kwogerako kuna abantu ab'endawulo batukobere embeere ya baba iwe wewanika ino ida tuwogere embeera mbi amaina go ni wano anda so ibu mutebi kangulu masite wano mutebi yeah obulamu buli butya ina mutumba mubi corona yatusumbuwa kali tuzizawo bya mafuta twekala kaisa byalemi era tudde watu namalako all right zaba kinira kabijirikola bucho okuidano akakola wakasente ngai meka nizo kuba ndi mu community ibidi donka olembe ya mafuta all right nsaba Katonda ayambe bino bizibu bye twafuna President Museveni tatuyambye tuyabisiza tibwabere mu byamafuta all right tusaba abantu abanga obukulembeza abukoye ale kulira nasobola beti nekyo mutokoide mutebi ngena kudomwezi abina mwenda eriyo okusaba mu kisawe kya Kyabazinga ebugembe olowooza oti kye twandisabire busoga oba iwanga okutwayiza wala kufuna mukulembeza nasobola iwe mutebi tujje mpola tuli ku bintu byakusabira iwanga bizibu ki ebiri byetusabira iwanga ebisabira iwanga mafuta geike tufuna entambula ey'omulembe aye nga ni president ayamba okwika wanasubira okuba ati famire y'amalotera ife tuboneebone obukulembeza abuleke kati mwangu awo gene sookoide mutebi nenda okowoola abantu abali kubona ku Sol TV ngenda kuda omwezi abina mwenda kyaweereira baide tusabire iwanga kuba Katonda nayinza byona byona ajo okuli namukusabira iwanga mwenda kusabira amafuta gaike ni president afuye kutufuna tokoleke muganda wange obaire otya obo ni wa Salt TV ekya president soko kireke president yafuga okumala emyaka gitya president yakafuga omwaka gutya tumuline emyaka 5 tudda kulonda owundi kowoola tusabire ebindi ndi kusaba oli muyikiriza mutuufu asaba amafuta gaike tubeeku n'akasente ketukwakuseegi kuba ebikidaaloni aye oba daaluma President Museveni kyova ni amafuta tutwidi omo ni wa Salt TV neyanziza ndi wano okunne muganda wange owundi baba amaina go ni wane tujja kwogera naye twendaku embeera eryeta mu kitundu kye Namutumba kiki ekidemye butya n'embeera tusobola ogigemya Katonda okay omboni wa Salt TV tukayogeramu okuku n'abantu batono ino tubone embeera eryeta wano wali omuganda baba sembera wano twogere mukuku mpola amaina go ni wani baba David embeera eryeta Namutumba wano mbeera mbi mbeera eri tubisawo ebintu biniinye buli kintu kikiri kutambula bulungi amafuta ewaife wano gali mu kasambu okujja okufuna omusabaazi obe nakosigazaku wowe nooteeku mu nsawo tikibeereire kigosi kirigosi walanga ino wolingirira akawunga konka kali mu 3,000 tulina abaana tulina ki embeera tinungi era abantu oli mutuwona kuba wano kunirira abandi ayenga eka kiri bubisebo embeera eno tusobola ogigemya Katonda yatereera oli mwikiriza ndi mwikiriza twenda nti ndi kukwola ngena kuda omwezi abina mwenda mu kisawe kya Kyabazinga ebugembe wano kumpi wano tujjabayo n'okusaba nga kulemereramu omusumba Alozi Asibuziyingo nsaba okowoola abantu baide tusabe twena saba abantu tujje abina mwenda kwabirina mwenda tusabe embeera eriwo entebekereku kuba tetuli bulungi kowoola tidi tujasabira amafuta kwika tujja byona twidde abisabira kuba begemi wansi ni waibona tujja bisabira inshallah omboni wa Salt TV tukali mu Namutumba district nga tujja kwogera kuku n'abantu ab'endawulo batuwayire kuku embeera yo eryeta olunaku olw'omwezi nga bina mwenda bo beeteeseteese batya okuba nga baida mu kisawe kya Kyabazinga
Kyabazinga e Bugembe. Abantu abasinga bakuba nti embeera ebabisiisa obubi n'embeera ey'amafuta. Ono nayogere kunayira mukulu Mutebi nenda kwogerako ku n'omwami ono yena tubone ankobere kuku ye embeera emubiseetya baba Mayinago ni wani Nabamata Francis omukozi wa stage Yanga Star. Alright. Mbale Road. Embeera eri sababi olw'embeera ey'ebintu ebyekanaima okuniina yabitirira. Alright. Kugezizaako okwekalakaasa bidemi. Kale tusaba busabe gavumenti obona engeri y'enigamu eikaikaniekuku emirembe y'emisolo tube ku mirembe aye nga embeera ey'amafuta efuuse ya taabu kuba musaabaze omukoba oti ndi kujja tirinyi ajja kukoba ati 9,500 aye nga akasaana mutwalo saawa eno ku mbeera ey'amafuta eriwo. Kale tusaba busabe gavumenti eri ku saawa eno kuba tetwida kuwaza gavumenti eyindi eide aye nga embeera yene eri bubi ino kuba nibo tonekalakasa okwekalakasa kuzira kwezirajje kudaa tutwala ekyo bwe kiri obalo tunapaakinga pikipiki amaka galetubanda ngenda kuda omwezi 29 omwezi guno ndi kukowola oide tusabe nga nenda wenda okowoole bana namutumba baide tusabe ngenda kuda omwezi 29 era nsaba Namutumba nga district mwena mwena mwekunga kugalala mwede tujye tusabe kukisaye edinda ekyabazinga kyene. Alright. Era nisinga ino kusabirira ino government eiseko emigendo nganze. Alright. Kuba tuli mu mbeera mbi ekituufu. Kuba saawa eno n'ekyokulya obulye mulwanisa kuba oyinza okwekanga akasaawa eno omwana aliwo akali nageza 5,000 ku mbeera eriwo kati aye tunabesaawo tutya embeera jamaiso kuba saawa eno embeera titwidi abagaiga babanda looni dibanda aye nga titwidi bwetunaba era looni ejatutola ku pikipiki tubule kuwaye tujja embeera ya gavumenti kubanga eniniza migendo da musolo twida saba mu gavumenti abantu abalikulira amafuta nenda kujja kwogeraku ku n'abantu ab'endawulo batukobere aye nenda kutegeezaayo Omboni wa Salt TV nti ngenda kudda omwezi 29 tuli mu kisaawe kya Kyabazinga e Bugembe nga tujja kusaba tuli mu maaso ga Katonda okumala ssaawa 24 baba nkusangaire okuwona ku Salt TV amayina goni wani amana gange nize Isma mujana Isma assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah yesebo embeera namutumba ki akasana embeera eryetemu embeera kaze tuniga ya mafuta era noza ulire ekyabeera olweido nga baliko bokuba kunjo baza bakali na kasente epiki ne kazi okulya sente ningi omwana kuli mulimo gwangu 5 ajja kutama mafuta gangu 4 ayo muliko bokujja okusaba kubanze tiri mulokole kituufu ayo oli mwikiriza ayi ni mwikiriza ate yetuve mu corona mukama waife yatulagose oba Katonda azirayo kubanga obitako eyo kujeyo mboko obitako mu musigiti mboko nebuuza Katonda oba azirayo Katonda aliyo iwe idindi Katonda azirayo idindi ayina kumusinga maani Katonda aliyo Museveni yamusinga maani amazima galeza nive musigiti nga tususigere oidi eyo mbeera yali yakazigizigi eyembeera yali yakazigizigi nga era ageza kutangira bajja kolaki kufa ayi kuluno yabayigula mwena tosaala ati ngoleko muntu yaje tosaala nsala ngoleko muntu yaje yasamu kazigizi ya kusabe Katonda yakwikiriza kusaala kwa kati mubulire uno president yatwigulira buti mukulu nenda kukowola onkowoolere abena mutumba bona ngena kuda omwezi 29 tujje mu kisaawe kya Kyabazinga e Bugembe tusabe ndikoola abalokole bona abayikiriza ngenda kuimeka 29 gokumeka buno gwene baje bayidule mu kisaawe batusabire amafuta gaike aye kabwejumbira alikwera Omboni wa Salt TV buli muntu alikogerana alikoba nti ekizibu ky'amafuta gafuuse amafuta era twiddakuba nti Katonda ayinza byonna nasinga byonna era twidda kuwanja neyo ensonga wano wali omuganda wange era yena nja kwogeraku ku naye tuwayeku naye atukobere embeera eri etyamunamutumba baba yimeera wano amaina go niwe andaba amaina gange banta Julius Rukeito yesebo nga ndi musaada mwikiriza yesebo embeera ekize tunigiriza
eri kuva ku mafuta nga amafuta saawa eno lita y'amafuta tegigula nusu kasambu bibiri tegigula akasambu ebibiri ojja wafuna omusaabaze wobaire omutwalira nga 3,000 ngote wakumutwalira nusu kakakaaga olunwa amafuta ga 4,000 oba ekosigazawo ku 2,000 ekitasoboka kati kuleka wakwivemba omukulembeze tasobola kulengera ku kintu ekyo nga bakulembeze baine bageni basalawo akola nti buti kino ekintu saana ekiri tunigiriza tube kuno n'emiwendo gye tukikendeezaawo kitemeku emisolo abe kuno okwikaikana kwatwikaikanizaawo so twagezaako ino okusaba nti singa asobola yandibaire atugemera ku atilisiti atwikiza mu kubwikiza waire amafuta agatula ku bitundu byegali yatusalira ku ebitundu 10 yatwikaikanyamu kukwawe embeera aye embeera yo etugumyeko abaana saawa eno bayingire n'emirimu egitali egyendawulo saawa eno bayingire mu kuba butayimbwa kukola ki olwokwenda embeera ekole ki etereere aye nga ye omukulembeze yatemuti amaaso awo agera kyayenda be omukulembeze tatyaime botyaime era alikola nteekateeka okubanga nti embeera ewaawo aye onkoyo oli musadda muyikiriza oidi nti n'embeera esobola owaawo nga tusabye katonda kuba katonda n'akulembera abo abatukulembera ati nekyo kati ngenda ku ddoboozi 24 eri okusaamusa kyabakyabazinga ebugembe nendo otulingire mu kamera onkowolera abayikiriza bonabona n'abenda okula okwakuna kweddo ngenda ku ddoboozi 24 mu kisaa kyabazinga tuyidde twegayirire omutonzi kuba naye nsinga byona byona bana abeena mutemba mwena n'abasitu mwena n'abekabira edini edendawulo ngenda ku ddoboozi 24 ogw'omunaana omwezi guno ogw'omusanvu masatana toyiwe mu kisaawe ebugembe kyakyabazinga tujje tusabire ku iwanga tomala kalona yankatusaasira emiwendo egy'amafuta gyegewanikemu yaikaikanako omoni wa Salt TV tukatambula muku n'abantu nenda abaana ife abali e Kampala nti tukyali mu kitundu ky'Enamutumba twogerako n'abantu ab'enjawulo abakola emirimu gyabwe tunyumyeko naye batubuulire embeera alright omoni wa Salt TV bankoye nti katugyeku ku mukuumulame male twire Television Femunyo omuboni wa Salt TV nenda kutegeeza nti tukali mu kitundu ky'Enamutumba era nenda kwebaza nti webale kubanga weekuumira ku Salt webale ino kubanga otubona okuva ku nkyo iggulo paka n'obwire tubaye tukali mu kitundu ky'Enamutumba nga tuli kwogera ku n'abantu ab'endawulo batukobere embeera yo Enamutumba eryeta y'olunaku lw'omwezi nga 24 olwokutaano luno beesunze kikebenda basabire oba tusabire eiwanga kubanga buli omu alina ekyayenda okusaba wano maaso gange ndiwo ne mukulu wange nja kwogeraku ku naye ankobere amaina ge abaawa era atukungireku abantu bonabona ngenda ku ddoboozi 24 baidde ebugengibbe baba amaina go ni wani maiso ntuyo Peter nsinzira emulama mba mulama mu kitundu mulama era ndi omulokole omwene ndiko asinzirira wapisa supervisor owakalafa omusiginyi bwensinzira mu kyaki eyo bajeeta supervisor embeera eryeta embeera eryeya wetyo twendaera mwongere ku musabire ino mino ndirenta ID nendera musabire zenambeku kuno obulungi nga kyaki eyo nkisuubiramu ekirungi twenda okuuga abantu genda ku ddoboozi 24 tuyidde tusabe ekisabe nja kubalalika bona Namutumba yona ndagiyola era tusaba bano babuyambi bwa motoka yonka tubega tuka kusiza ebugembe omumoni wa Salt TV ono amaanyi alina mangi era tukobe ngenda ku ddoboozi 24 ajja kubaayo kanjogereku ku n'abantu abandi neyanziza mukulu wange neyanziza ino webakunda ku DPVZ zenambewo okwogeraku ebazibwe amina baba ojja kwogera niwe sookobeku wano mpolampola sookobe wano nja kwogera niwe omoni wa Salt TV nkayogera abantu bangi benda okubanga twogerako ku nawe kumbira baba maina go ni wani maina bandeta muzeyi Robert oviirire wa nviira wano stage wano obusoga ejwire ebizibu embeera obwavu enkwe biki aye ngenda ku ddoboozi 24 eri okusaba iwolooze nti biki ebindi ebyantu baye tusabira busoga ogaano busoga eno tugisabire tuve mu bwavu bwe tulimu tusekererwa ino ati nifo tusemba ya bwavu aye nga tusaba nti bwe tunaaba ku crusade eyo tusaba batusabireku tubeeku n'embeera enungi ebiriwo mu gavumenti eno nga bwolibo n'ebintu okuniina bikyukemuku tuli bubi nga busoga kale tusaba batusabire ku munkulo otuneeyo nenda okunga abantu 2 3 4 5 ngenda ku ddoboozi 24 olwokutaano luno
leero lwakubiri aye olwokutaano okusaba kuliyo okuva ku nkyo olwokutaano paka ku nkyo olw'omukaaga nga tuli maiso ga Katonda kowola abantu baide mu kisaawe Bugembe. Ndisaba abantu abeena mutumba bonabona ennaku ed'omwezi nga 29 twekunge twena tujje Bugembe ku kisaawe tusabirwe ebizibu by'ebindi bitugweku abantu bonabona n'okuva enduyida namutumba dino twegemerere galala tujje Bugembe ku kisaawe tusabe tutandika ku nkyo paka saawa mukaaga ku nkyo tusuubira tujabaayo Kobote jabayo niba nange benja okungaku. Alright. Omboni wa Salt TV tukali muna mutumba wano waliwo mwami ali kwenda okwogera ku baba nja kuida ndikuida baba ndikuida baba amaina go leka kugemera kazinda amaina kama yebazibwe amina amaina nerebwa subi malibu nganda ganibwe na mutumba eranga ni mubuzi wa boda boda kwabiri n'omwenda ndiba kungaluje tuzawe Bugembe tusabire busoga kwemwenkwe kuba tuli bubi tutandise kwekolagana tuidagana n'embeera yene amaadi gabula so nisaba musengwa kuna kwolwo atutambuze bulungi era nisaba mutuwereze motoka aleluya bakunga bena muluma mwena tuwele mukizawe Bugembe waise bantu tusabe musengwa amina garenga malibu okwaganibwe na mutumba boda man. Okay omoni wa Salt TV nelia isanu nebane ta John ninda ku mukulu John amaina go ni wani nebane ta John kadi ajali. Okay nende lingire wani mu kamera nebane ta John kadi ajali. Alright ekyobutuufu mukama yeebazibwa amina naye nga era tusabe embeera etereremu kuba nze ndikumbina n'amaato ago aye ekyobutuufu kyo tusabe nga ne president airako omoni wa Salt TV nabo abantu betwagaana na tujja kwogera ku n'abantu ab'endawulo nja kwogera ku niwe amaina go ni wani nze nize Musiramu. Okay okuva namutumba taunikansa. Alright haleluya terwani baye twenda tusabire ku lunaku olwongera ku omwezi 29 ndikwenda musabire embeera ekyukemu bana omusana gutukuyita emmere y'abantu efuire Katonda atuyambe agwisa amaadi batuyambe batusindike transport eide lino nena mutumba abantu bonabona abasinga. Alright Katonda aida kubanga abawa transport. Omoni wa Salt TV tukali mu kitundu kya Namutumba nga twogeraku ku n'abantu ab'endawulo batukobere ku Olukungaana olwo engeri gye balwesunzeemu nja kwogerako ku n'abantu mulala 2 3 twogereku ku nabo batukobere embeera eryata ero lyolikuwulira n'esanu baba amaina go ni wani amaina gange bande tatezikyafaazire ni musada Musiraamu ndikusaba aba Salt TV musobole otusabira kula ku omwezi nga 29 musabire iwanga embeera gye mu dino so kubanga biwaawo embeera yetulimu abantu tuli bubi okulya emmere abantu zira ebikozesebwa biri mu bbeeyi so musabire iwanga biterera so ndikusaba kwani n'omwenda abantu bena mutumba bonamwena twekunge so kubanga tujje Bugembe tusobole okusaba musabire iwanga yaffe so kubanga biterera bizibu kye biwandiwaire ntubona nga tusabira busoga eno ngena mutumba musabire abantu okuba nga bafuna emirimu musabire abantu okuva mu bwavu musabire neiwanga pulezidenti waife abeeku nebyakendeeza bintu ebyekozesebwa wansi kuba abantu abebisoga tuli baavuito so ebikozesebwa biri mu bbeeyi so mu biteeko bino isirawo bisabira bikendere wa bbeeyi eiwanga literere mukama abawe emikisa anti kati nenda wano okowoola abantu ab'emazuba okowoola abantu ab'emazuba okowoola abantu ab'ebulange okowoola abantu ab'ebwidi ekenda wemba
tukola abantu ab'emulama abeivukula nangonde irondo lwatama mwena tube ebugembe nga 29 tusabire iwanga nsaba mwena abantu ab'ena mutumba mwide tuje ebugembe olw'amaanyi ga Katonda tukuŋŋaane tusobole okuweereza Mukama Katonda atuwe emirembe. Omuboni wa Salt TV tukali mu kitundu ky'e Namutumba nga twogera kuku n'abantu nga bali tukoba nti tujje ebugembe tubone nga tuba mu maiso ga Katonda nga tusaba ni Katonda era site tujja kuba nga twogera kuku n'abantu ab'endawulo batukobere ye embeera eryetya embeera gye bali kubitamu eryetya nga n'abantu abasinga lunaku lwakutaano bali kukola mirimu gyabwe tujja kubitamu kumpolampola nga twogera n'abantu. Njagala kutegeeza omulabi wa Salt TV nti olunaku olwaleero tuli mu Namutumba nga tugezaako kwogera n'abantu batubuulire ng'ennaku z'omwezi 29 olukungaana balwesunze batya. Olunaku olwaleero wano e Namutumba balina akatale tebayita akatale k'omuwulu tugenda kwogerako n'abantu abaze okukola emirimu gyabwe. Wano waliwo muganda wange gwe ngenda okwogerako naye ankobe baba situka twogeremu kuku nga otukobere baba amayina go ni wani? Amayina gange nze Mujasi Benard. Yesebo. Omulimu gwange mutuuzi Namutumba muno nga mutuuze wa Butaleja. Alright. Bizinesi zitambula bitya e Butaleja? Butaleja bizinesi gitambula bulungi era tugateka bizinesi yaife twatambula paka Namutumba era bintu byaffe bikola. Alright. Ngenda kudda omwezi 29 eriyo okusaba nga tujasawira Busoga oba eiwanga lyonna lyonna olowooza biki bye twandibaye tusabira Katonda tusaba Katonda tusabira ensi yaife eno ebintu bigembere kwaka bbeeyi tube nga tutambula bulungi ensi yaife eno egwiremu akatabanguko kabe nga kagwawo. Saba okungira abantu ab'e Butaleja mu Lutaleja ngenda kudda omwezi 29 tujjaba mu kisaawe kyabazinga ebugembe kunga abantu abantu b'e Butaleja mwesi mwesi samasina wananga Mujasi Benard yubasunga mwesi muje mukungano tujja kusabira eggwanga lyeffe lino ebintu bitabangukomo ennaku z'omwezi nga 29 rutina ebugembe mwisange mwesi mweremo bakulu nabangere abahasi basajja bazeeyi abahayire mwesi. Alright. Tuyanziza ino baba wano wooli mukulu sando bairobuze ayi wano woli oyini baba waife ali negali yetu tuwaye muku naye katono bubiri bugambo bubiri baba nsanga ino okubona ku Salt TV amaina go. Yes wamwerewe kuloli otye bana embere eri etaano mu kitundu ky'e Namutumba. Empesa gigotire buli wamu baba tujja kufa kuno okusaba ngenda kudda omwezi 29 mu kisaawe kyabazinga ebugembe oidiyo byonna otukungire ku abantu era wena ndi kukunga oidiyo osabe ku lunaku olwo ebugembe wano ewa kyabazinga weekend olwokutaano engenda muli nayo etusoloze omuboni wa Salt TV baba katukwirire mpolampola tumalize omuboni wa Salt TV olunaku olwaleero nga we tubaire ekirinyi era ni wano nenda kugemya ku muganda wange Sande akazindaalo oba akadokooli obiteekuku mu bantu Sande embeera oligibona abantu balikoba nti bwe tujja mu maiso ga Katonda obuzibu obuli singa otunigiriza bwa bbeeyi y'amafuta nga twenda bakulembeze bayise ku bbeeyi y'amafuta nga balikoba nti beetegefu okuyida ebugembe okusaba bwaba Sande tandikira wano. Kwenda kwebaza Katonda nti tutambwire mu bitundu byonna Namutumba oba nakutegeeza nti Namutumba abantu bakoba nti beeteefuteefu okukola kati nga tweyunga ebugembe mu kisaawe tuboneke nti tusabira walala nabo wabula abantu balikukoba nti embeera wano e Namutumba ntimbi kubanga akasente kabuze nti amafuta ganiine buli bintu biniine wabula kyesobola okutegeeza nti abantu baife tuli nabo aye bantu bangi betwagairewo aye nga bantu bajja kwejumbira ebugembe basobole okwogera okusabira wala ne pasta Aloysius Jingo okuleka nti embeera esobola okukyukakyukamu era asawo yampega ntikulwa n'omuntu naife ndi mumala asobola okukisaawe ebugembe kunokudomo 29 olwokutano nokukoneka nti sabira eyiwanga mu bintu bingi n'ebigirengabyo amala
simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya Omboni wa Salt TV tuli mu kitundu kya Namutumba baba nenda oyeta amawulire ag'okuluya gaga gyasomerwa omukyala Fede Nabwire wali omwete line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line 2 emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu mpya line emitwalo 3 n'ekitundu wano ku mmotoka simu neyanziza ino Wandulu Boni nito timu ya Salt Media eri mu bitundu eby'obugembe ebusoga ezira kulanga kundi oludda kuba lwa kutaano ennaku z'omwezi